zanimanje. Jednostavno da biste se bavili ničim, morate uložiti sav svoj intelekt, sav svoj kućni odgoj. To govorim čisto radi budućih generacija. Bavljenje ničim danas je poprilično unosno. Evo, ja sve što danas imam, što sam stekao, nisam stekao tek tako, nisam našao na putu, jednostavno baveći se ničim. Ja imam ono što danas imam. I vjerujem da je sudbina odabrala mene, da mi je bilo lako, ponavljam, da mi je bilo lako početi se bavit ničim. Nije, ali ja sam izabrao taj put i na meni je da nosim to vreme, da se bavim ničim. Ja sam ponosan na činjenicu da se ja već nekih 40 godina bavim ničim. Hvala porodici mojoj za podršku, ona me najviše podržavala. Moja supruga, djeca, oni su uvijek bili uz mene. Nije to uvijek bilo, bilo je tu i kriza, da budem iskren. Ja sam bio u teškim krizama i psihičkim, a donekle i fizičkim. Čovjek jednostavno dođe u dilemu, da li da se i dalje bavi ničim. Ali da se bavite ničim je opet jače od tih kriza. Hvala Bogu, sve se to prebrodi i ja sam danas sretan i ponosan što se bavim ničim. Bavljenje ničim me ispunjava, jer ja nemam vremena. Mene to bavljenje ničim odlači od svakodnevnih poroka današnjeg društva. Ja nemam vremena za kafane, ja nemam vremena za bavljenje politikom. Vi morate biti 24 sata fizički i mentalno upregnuti, da se bavite ničim. Ono što mene danas muči je da imamo nelojalnu konkurenciju koja nije izvorno bavljenje ničim. Ja sve što sam stekao danas, a nije malo, stekao sam baveći se ničim. Stekao sam baveći se ničim, ničim, ja ti